I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Amko i dobrodošli na moj kanal. Prije samog početka videa želim puno da se zahvalim svakom pojedinačnom gledalcu ovoga kanala. Nebitno, znači, da li ste samo naišli na ovaj kanal, pogledali video, da li ste lajkovali ili se fakat pretplatili, znači vi samim tim podržavate kanal. Svakim lajkom, komentarom, dislajkom najzad, dobro to uskoro YouTube izbacuje, to jest nećete moći vidjeti dislajko, nebitno. Hvala vam puno na 10.000 pretplatnika, da mi je iko prije pola godine rekao da ću dostići do 1000 pretplatnika, ne bih mu vjerovao, jer ko ne zna, ovaj kanal je preporodio se prije pola godine sa ovim kontentom i tada sam imao 750 subscribera. A sada za pola godine smo stigli do 10.000, što je za mene nerealna cifra, ali hvala vam puno na tome. Mislim, naravno, ja sam radio na ovome kanalu i pravio videe i tako to, znači pokušavao da promijenim malo ovaj kanal i uspio sam, ali naravno zahvaljujući vama, da nije bilo vas ne bi bilo ni ovoga kanala. Da smaknemo to sa strane, zašto vi ušlo ovaj video? Ušli ste jer imate problema sa Kodijem, to jest naslov je, znači, sve vrste gledanja besplatnog TV servisa i tako dalje. Znači, u ovome klipu za sve nove ljude ću objasniti koje sve aplikacije postoje za gledanje kanala i, znači, neće biti instalacije, već to ćete možda pronaći na mom kanalu, ali ću vam navesti sve aplikacije i kako još jedan način postoji da se Blue Thunder, to jest Green Revolution, popravi. Samo prije nego što počnemo ući u video, znači normalno pretplatite se, lajkujte, ko želi da donira, imate sve u opisu i tako dalje, standardni uvod. Želim da kažem samo da imam promjena sada na internet konekciji, to jest imam radove što se tiče interneta, neću još ništa da otkrivam dok se to ne dovede u red kako treba, znači uglavnom mijenja se internet konekcija kod nas, tako da trenutno ne uploadujem. Prvenstveno zbog fakulteta, jer počinje sljedeće sedmice parcijalni ispiti na fakultetu, tako da ne očekujte niti live-ove, niti klipove, ali što se tiče Call of Duty-a kojeg sam najavio, njega imam snimljenog, pa imam 3-4 klipa snimljena, ali ne mogu i uploadati zbog internet konekcije, preveliki su fajlovi. Uglavnom, očekujte to uskoro. Sada pređemo na klip. Ko ima problema sa Kodi 18 Blue Thunderom i ko ima problema sa Kodi 19 Green Revolutionom? Jedan način da riješite problem, znači vi ne možete, prvo da kažem za one sve koji nemaju arene premium, znači nema niko arene premium jer ne postoji liste sa premium arenama, tako da vi ne možete sami mijenjati te liste, vi ne možete dodati te kanale. Kad se promijene liste, ja ću snimiti video ako se to pojavi i objasnim vam kako da ažurirate sve to i da dobijete te liste. Uglavnom, za sada od toga nema ništa. Mislim, ne znamo kad će doći, nebitno. Bitno je da li vam rade ostali kanali. Ne rade na većini, portala. Način na koji možete to da popravite jeste da odete na portal 6. Ja sam sam probao, kod mene na jednom TV-u je radilo, na jednom nije. Na portalu 6 radi fakt i svi u Facebook grupi koju imate u opisu da se pridružite, znači u našoj Facebook grupi su svi pisali da radi na portalu 6 i u YouTube komentarima, tako da jedan način da popite jeste portal 6, ja mislim da radi na oba, i Blue Thunder i Green Revolution. Sada, za sve koji su novi na ovome kanalu i žele da vide kakvi još aplikacija ima pored Kodija, naravno i za sve koji imaju ovaj problem sa Kodijem. Prvo ćemo nabrojati druge Kodi adone, znači Kodi nije Blue Thunder ili Green Revolution, to nije Kodi. Kodi je platforma za razvoj adona, dodataka, za gledanje filmova, serija, TV-a, čega već, koja je besplatna. Tako da, sada ćemo nabrojati još neke adone koje postoje, sada ako se ja dobro sjetim svi u koje sam ja snimao, jer neću nabrojati koje su prije bili, sad možda više ni ne postoje, koje sam ja snimio, to su za Kodi 18 verziju je Blue Thunder koji je još uvijek u funkciji, imate zatim Live TV Srbija koji koliko se meni čini da je bio za Kodi 18, a za Kodi 19, znači bilo koji Kodi 18 Leia verziju, za Kodi 19 imate Robin Hood, imate Mostar, addon ili build, kako god se želite reći, jer realno kod nas na Balkanu više se ni ne banduju da li build ili addon, to nije bitno više kod nas, bitno je šta je. Realno svi nazivaju Kodi, a da je Blue Thundera nije. I treći je Zadar.
Znači imate Robin Hooda, Zadra i Mostara. To su ta 3 za Kod 19, naravno imate Green Revolution, to sam zaboravio. Znači 4 imate za Kod 19 i imate 2 za Kod 18. Koliko se sjećam, Robin Hood nikad nije ni bio za 18, koliko se sjećam da je Zadar objavio da za Kod 18 više ne rade, promijenili su adresu, za Kod 19 sada samo rade. To je što se tiče Zadra, a Mostara ne znam da li radi na obje verzije, ali na Kod 19 sigurno radi. Dalje, što se tiče drugih aplikacija za gledanje, prva aplikacija je Rocker, koja je veoma popularna na mom kanalu, znači Rocker koja se plaća. Ona se može pogledati dnevno sat i pol vremena i ona onda prekida sa radom i plaća se. Ja sam snimio jednu modovanu verziju, to jest ne znam da li sam snimio dvije, ali iste su. Znači modovana verzija imate na mom kanalu koja traje isto sat i pol, prekine i onda možete ući svaki put ponovo, ali traje po 10 minuta gledanje. Način na koji se to može popraviti jeste da se reinstalira ta verzija, opet možete gledati razlika u odnosu na originalnu verziju što niste mogli nikako ponovo gledati, a u ovoj možete znači reinstalirati i gledati ponovo ili koliko sam vidio po komentarima da se mogu izbrisati datoteke, ali niti sam provjeravao, niti vam mogu objasniti taj postupak u ovome videu, to morao posebno. Tako da uglavnom postoji Rocker, možete pregledati videa na mom kanalu, ima raznih naziva, tako da pregledajte dobro videe. Prvi od njih se zove novo, tako da ne pitajte zašto jer YouTube blokira. Uglavnom imate dosta Rocker videa, 4-5 Rocker videa ima. Druga aplikacija je Watched aplikacija koja je preteča Rockera. Ja se izvinjam, strašno sam prehlađen. Znači druga aplikacija je Watched aplikacija koja kao i Rocker ima filmove serije sa prijevodom i ima kanale. Također Watched se razlikuje od Rockera po tome što je ova verzija modovana, znači ne skidamo nijednu ovu verziju sa Google Play trgovine. Prvo koja je došla sa Rockera, a još uvijek je ona stara verzija sa Google Play trgovine, ako sad pokuša instalirati, to pišete po komentarima, ne možete to uraditi iz razloga što je povučena iz Google Play trgovine. Rocker sada možete samo nabaviti iz sa njihovog web sajta Rockerneta, ali ova modovana verzija se ne traži sa tog sajta. Tako da pogledajte to sve, imate sve uredno na kanalu. Što se tiče Watched, ta modovana verzija je na 30 godina licenca, ja neću pišiti originalno jer ne znam ni kako ona funkcioniše, mislim da se isto plaća. Znači imate također Oha i Huhu, to servise koje kucate, ali to imate sve na tim videima. Tako da Watched možete gledati u zamjenu za Kodija, pošto Kodi vam možda neće raditi, pa onda možete... Watched je jedna od popularnijih zato što imate 30 godina i fakat radi, nije kao Rocker na sat i pol. I koju još aplikacija želim da spomenem jeste video koji je star 5 mjeseci sigurno, koji je bio na mom kanalu i YouTube ga je izbrisao, to je Stremio, na kojoj sam imao 14.000 pregleda i jednostavno je povučen taj video sa YouTube-a, ja ga ne mogu više uploadovati jer jednostavno dobio sam strajk zbog njega. Njega ste poslije tog klipa, poslije brisanja spominjali, znači ja znam za Stremio, ali ja ne mogu snimiti video o Stremiju jer iz nekog razloga YouTube klipova na YouTube-u postoje od raznih kreatora, ali je moj povučen. Tako da imate Stremio, on je za gledanje filmova i serija. Ja mislim da sam nabrojao sve aplikacije koje sam ja proradio, također normalno imate sa listama, pardon, znači ja liste ne prodajem, niti se bavim sa listama, samo se bavim sa besplatnim servisima, Rocker se prije nije plaćao, sad se plaća, tako da tu ne mogu ništa. Jedna vrlo važna stavka ako ste stigli do ovoga dijela videa, nijedna od ovih aplikacija Jadona nisu moje. To morate znati, jer neki ljudi fakat misle da su to moje stvari, pa pišu da je popravili tako nešto, znači ja ne mogu ništa vratiti sa tim aplikacijama i addonima, ni na koji način ja ih ne mogu napraviti, to jest popraviti, ja mogu jedino napraviti svoj addon ili svoju aplikaciju pa plasirati je, ali realno nemam znanje za to, niti želim da se bavim satima pametnijeg posla. Tako da znate da nijedna od tih aplikacija nije moja. Ako želite da kontaktirate neke aplikacije, to ne znam na koji način možete Rocker vode preko maila, nemam pojma. Uglavnom što se tiče Kodija, svaki Kodi addon ima svoju Facebook grupu. Tako da jednostavno kako se zove addon, tako ukucajte na Facebook i nađete tu grupu. Tako da njih kontaktirajte u vezi problema nekakvih, a što se tiče instalacije, ja sam snimio klip. Ako imate kakvih problema vi možete napisati, ali ne garantujem da ću znati odgovor.
tako da većinom ni ne stižem, pročitam, barem potrudim se da pročitam komentare, kome znam odgovor, odgovorim, jednostavno ne stižem odgovoriti na komentare, fakat ima kijamet komentara na raznim klipovima, tako da to je katastrofa. Znači, mislim nije katastrofa, hvala na komentarima, ali ja ne mogu stići to odgovoriti. Plus ima Facebook grupa na koju, hvala Bogu, sami sebi odgovarate, to jest jednim drugim odgovarate na te komentare, hvala Bogu jer ja ne bi to stigao nikako. Imamo već skoro 300 članova, također u snimanju ovoga videa imamo 10.022 subscribera, znači raste nenormalno. Hvala vam puno na tome. Dobivam poruke i na Instagram i na Facebook, ali ne mogu ljudi odgovoriti na sve, nema šanse, znači kome stignem, fakat, izvinite, halalte, ne mogu stići. Zato sam, evo ovaj video, evo trenutno znači učim za fakultet, znači ne mogu stići jednostavno, ali sam odlučio od možda 10 minuta snimiti ovaj video, da vam objasnim za sve koji su novi i koji imaju problema sa nekim aplikacijama, da imate sve ove aplikacije, možete probati sebi skinuti svaku, u mene je televizor pun, krcat. Šta sam još želio reći, samo da nešto ne promašim. Znači aplikacije nisu moje, to nemojte meni pisati ako neka ne radi, jednostavno vi možete napisati da ne funkcioniše, ali ne očekujte da ja mogu popraviti, ne tražite to od mene. I ja mislim da je to to. Da ne dužim više ovaj video, vjerojatno sam nešto promašio, želio sam reći. Uglavnom, sadržaj na ovome kanalu će se možda mijenjati ili neće, ostaće on ovakav, ali poslije parcijala kad ja budem mogao snimati, tokom raspusta sam planirao, ako sve bude uredno kako treba, da počnemo malo streamati igrice, pogotovo ako dođe bolji internet, da streamamo malo PlayStation Kids igrice za ovu stariju publiku, također možda i nešto novije. Uglavnom da sad ne pričamo o budućnosti toliko, bit će šta bude. Hvala vam puno na gledanju ovoga klipa, ako sam nešto zaboravio, pišite u komentarima šta vas zanima, lajkujte ga, pretplatite se na ovaj kanal, kliknite zvonce, pretplata je besplatna, to ne brinite se, znači pretplatite me na našem jeziku, subscribe na engleskom, znači ono crveno dugme ispod i kliknite zvonce da vam stiže notifikacija kada ja objavim ovako neki video, možda vam pomogne. Tako da komentaršite, lajkujte, to je to, podijelite video ako vam se svidio, podijelite kanal sa nekim, možda nekome još pomogne. Tako da to je to, donirajte ako neko želi i ako neko ima jednostavno mogućnost. Hvala puno svima koji doniraju, nema vas puno, ali ste legende. Tako da, to bilo to, hvala puno na gledanju, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tada, ćao.